Wala mo edi adwuma. Bacha me pam ade. Me pam dwadifo ntare. Bacha de bia de me se me pam bia metumi. Apam apart from me man de metumi pam. Ti mane ma de wo ya de ombe me ma de na won shira nya do. Me ma de minimum bia. Okay. Na wo ma. Bacha me wo ma mienu. Na nka ma wo fo bacha se mienu aka ba bi na aka mienu. O sa. Ti na wo ma fo na. Ana no mu susa na wo mu na wanyo mu ana se wo mu nyiye na se bi mu frim. O mo anyini ansa. Bi ba ko de me wo no wo frim wo wa. Ba ko nso so me de ne ba afi ansa. But wo anyini anante. Na me wo bia so ayi operation o mo ye me. Ja se me yem no o ma ye operation for ena ma wo me ntim. Na ma yumi se wo kunu wai. Asese ada me kunu de wo frim eja me dada. Na mra na ye wo hokra mpo no na woni me nchen na me ne me maame nete. Ti wo ho anu obesram kakra na okoba se de wo frim amana ka me nko ane nkwala. Tingura no na hwe omo. Me pama de ne kakra na menya bia ne de bia tutu aduane adi. Eno ane ye. Enti se de matimi aboa ma ba ko SS2 na ba ko so JSS. Eno me pam kakra ya wa kanu ba na makase wo momboa me kakra na omo atwen bia na matua na kakra bia 10 20 series sa ko sise metua wie. Sa kakra na ye de te ha. Aha ya shop ana aha ya den. Ana me born se nke ye shop o but ase me ni ba bi danti no aha na me ne nkura ni nyina ada aha ya so na me san tana pamade me sori anopa na me pagya table ni di si animu ha na mapam anwumre na masesa na me na guda no yasen ada ho a Nti wo kira sabi container bi mu na muda. Me pa cha container no mu ana me ne nkura ni nyina yeda Na container ne se me hu se ugina hu se honom da onzo to emadem o. Nso to de tokese pa e bogu dem wo de nanso asese die di bedi di kura edin ni eti anya bi akora container na afi ye se anya bi asan twetwe school fees nti na ma se de abrabo na enye na fom kura mame me hwa edem die omo amfa nwome omo wo me ma menya be 10 to 11 years mu ho na 10 to 11 years no me nantie mu me kwa na me hwe ase eno a ne besi nne ne ye nhwehwe mu ye ko hu se na mame bi tie fi a wo ye ne se me mame abusuafo aton me ade ama no na wonya ame a wa ye me sa nti ko ba sa no na che se besi ne ya ye bibia ese ye ntumi mantumi ansori anyina me na so biem ena me sorry anya me aye madoma matimi awo anya mienu nse association na me wo mu nti no be mana wo fo na mpene se obe ware me no de me akọ ne fie na be mana de ena me se de na metie bia opese one metena enti aya ota aba me nchen na okọ saa na eye kakra de awo nti wan hye da anya me ho ade ena wan fa me anko na busuan fie nsuso na nso abusuanfo no de nim se menene nete nti wo wa ye ba metumi kọ ho saa na akoye nti omu de nim nkwala no but omu mba hakora omu mehwe nkwala no omu mbisa me se ne ho te sen omu adidi en no unrest ena chabaks ansa na handle work te se needle work eno so minim ye bisu na maye hye hai saa net we no okay hospital for me okay saa net we se o na akoda hospital omo de shouti we ugotu beton ana wa na we ya na me na me pam bad net na me twa ne be enti we no na me ye manet for ba se omo yimadi aren ase me no omo na ye adwuma saa na ayi wan openkwasi bi po ye wo hoi me ba no na we me be free me feature no mototo na me nsa we ebu ye
Eti mi nsa we boots a na me ko dem be 4 months. Na still na crowd sha unse enye Ye. Ti me ko dem be 4 months na me be no mo se o ma fo obi ahya me na we no o mo di operation ti o mo jai eto wo se mo de twen me a up to these days maka se mitimi de pam tinka me fa bi mra mo se no nti de mitimi ye dadadada nyina na da so kita mi Nti na Opama Regional Hospital. Regional Hospital na me pam no. Nye we de Sunyani Regional Hospital mpanfo we de Madaroma. Me sisi wasamba back to the normal life no nti no we de mbetimi aboa na wasanfo na adwuma. Na mfasa kwanya we se so hospital bia so a wohia sa net bia na wawo kra na wohia bia ana opebi kra tu a obetima free numbers na ya egu screen so no na afedie ya lead you na dudu bia opebia no because ye papa samro bi hwe na opese obowa ede mmoa pa na obepese we bi se free nipa no se de ma bisa de ami bisa ne se nipa hwe mi wo TV so a wo hu se de mi association sitie anya ade a metimi yakodo nya ade a me yi kura metimi yakonso ni ade se o meboa me ama manya shop bi a metimi ye adwuma nya nkora ne na ye adwuma ni etoso nso no betimi afam se ma metena ya da bi apam we ma me a metimi aye ne saa mo we nyina chi nso me ma no so omu ko school omu so sua ade omu so ne bibi kakra se o betimi aboa me afam me ma no school hu ne ma no school fees ni bi kura e de adrom me a eno so mepe also ba panyin o classing me ba panyin de o form SS2 na ketwane wo JSS1 wa na wa hwe omo afiri omo nkora brem na besine enti jise mwa na eso omo boa me na me de support omo because say ba bi adu na edu ba bi a de ma me niema bi na mayegu omo nya ntoye bi susu mi gusu a me pam ba sa adwadifo ntale entoma no me ko firi enti ukwere bi a se de te bi se me ko tuaka enti ano no bi a wo be firi na so omo nya ntoya na wonya sika ntuaka na eno so ya asemfofo se ebedru ba bi wanya sika ntua ma me no betimi ayi wa firim ukwa o ma biem okay na ese eno so ye problem enti de ebetimi aboa nse mi won se no dwuma edi o mo se mi ye disabled de but metimi bo me ho modern so kakra nti se on be boa me se bi on be bie mi shop ama me kama o mu tu ye firi asase no so aha wuti o mo san tu o mu tu ye firi asase no so se e obi abro sen anim na masere di container na si base se waka chem sa brosan no omo han ase no ba be ye enti ha no esi obi store ni mitimi mpagya container no emfiri ha se su mi pagya mini bebi a mede ko ma mi bisa se obia eni ha no ma odwaye wen aha de no kure nyame anim ni me pa de mitimi nwuro obi adware endware ndi so obi ni ha na sa ade sa ana me dware nso me dware wo balanda ya so haya udware wo hefa so am say me de insurance ya na me tena ha sa na dwo se ni de nti udware wo me ka se animu haya so na egu fam ho sa na ti me wi ala nsa mapepa ma sa tena nti me de dware pa de afi na se me nya ba bi tena anka ti uchi ma ade sa obetena from hanom obeba ahanom na do nso ana odi nso ni mom besi from anu atena ya wote soro hanom asi haya nti me dwara na nso na fa hako atane ko se metena se na be ya nso ni be pie out nti me dwara na nso na fa se na eko ade achi nso anu asan atena haya asan so ya adwuma amade na nso anya se bia meni mo hwe meni ba bi na ti nti na ema ne basa mako school die menim se de nka ye fa so di ye huni ka ye huni ende enye ba bia me betena ya me di container ne be si ye no na ho no ye bola so enti wa wo hwe se de na tie ne sigu oni ade na ho no ye bola so na nam se meni ba bi nti ni pa no so se omo me mfa cement enye ho na ho nye kama na matimi atena na se si ampo bi ni se mini che bia wo tumi okay nti obetimi anante akọ achi kakra ma hwe che bia ubie kono na me fa so
enante Say as a me via from sa. owia fom The nya a se me ba no bi ni ha. E fa hwichi ama me. A me ko be. se yemfa ni se hwiche ni hanom na se wo nkwa na wo hanom nkra no ko school na nkwa na wa na wo se bia wo fa do dem a me nsa we na asa break no ntino aje se me ye me ho kakra si this o kutu asesa kakra sa na me dia vie pu na atwe me ho kakra on se mama mo abowe no nene na fala fra se na be ya me twe me ho a metimi awure dem ho sa na ti interview we so wani ji ho a wo modern aso beko YouTube no search for Bonesman TV like it subscribe it umia subscribe na so a adoma keto be ba nchen na waboso na select all na ade bia de betu obia no wonsa atimi akabi wo modern aso be san so a share